Top of the ash, left it on my top of the trash. Ooh, top of the tea, on cup and take it nicely. مرحمت کنه شهری زیبوی ما و شما دوشنبه انا خیلی مخوله دو پوسلی میشه بعد уже چی میشه اول دا چخی بود چخی میشه ای уже ایرا ما باید یوتیوب دا короче известный کنم دوستا بعد همکاری کردیم و بعد سیونکاش هم نقص شده ما طرفا 50 با 50 بعد سر شده کرو برو данный момент да мисол кори Аскар продакшн махкула ё право продакшн ё рамеша хеле сравнивать кардан хуб узи ай тарафи Садбарг сар мекунем то повороти аэропорта баъд аюса студияи Директорс пеши Алик мерем тамошо кунед то охира имрӯз диюм серияи давоми кино салом алейкум ама каса хубе на айни ҳол тарафи Садбарг даима территорияи Садбарг гостиница Душанбе қафомдай бози ай Садбарг сар када таги доми вайкики кати то повороти аэропорта мерем ай повороти аэропорт бовар кунем ма шумо да нишон метем 4 здания близнецира ки нав сохта шудагиай аюса дальше студияи Алик мерем Директорс баъд ай студияи Алик мебуроем салом алейкум сози ама каса сиёмка камера гирон мекунем уже як кас не дикас мешиноса Душанбе шаҳри майдан боша шаҳри зебоай бениҳоят пешрафтестай барои амо имрӯз бо ай студия мебуроем хай бо ай хона ягон кадрои нағз буромад нишонтон метем хай бо мо бошена зиқ нашавем прямиком шумо да кадр айдрани студияи Директорс Алик студияша ремонт кардестай хайнами процесси ремонта кам-кам гирифтестем аҷа краска туда-сюда короче чанд рӯз пас меша иншалло баъди 50 то 6 меша иншалло хайна то 6 ки ҳуй шава худо хоҳад мебием бо ана иҷада уже дига хела яке агар дуттай дига мезади кой боло освещение не данный момент нигоҳ ку чӣ хела олбе пушал пуша нахниёк унфа амиҷай алик амиҷай короче хай студия Директорс в сборе бачо кор кардестан ина бачо директори студия краска кардестан не реально бояд да ҳаёт эконом кунем мужик чӣ ҳунаре дошта боша мардак баре бояд худиш кунад телефони верто барои чӣ қимата барое ки ҳамаш рӯшнои курам хаста ана мерам бадас кардагим столшам бадас кардагим креслашам ҳамаша рӯшной кардагим хай общий ами Алик расходи студия чанга рафтага реально ами аёжико дуже маълума я ами ёжико я вақт квадратный метриш $100 буд бози арзон шуда як квадратиш 1250 рубл 80 квадрат оварагим ого нехайна бачо нигоҳ куне полный ай пол то потолока ёжикай дри кабинка полный ёжикай овоз реально же медрои касе мисол рэпера звукорежиссёра ами ҳис мекуна мисол эхо гиҷодай ва студияда чихи акустикай полам пол загимша пол ништяк мониторо аудио пятёркан нормально хай дальше Макинтош меша ё ПК айни ҳол диёри братишка оператора Садбарг гузаштем домои вайкики бачо шумо
این تریتوریورا با فکرم میدونه که اینای دومورا دیده نشیناخته است یازی با فکرم برای آنکه بنیاید نوسترویکا روز به روز زیاد شده است وطن دا پیشروی شده است دولت شکفته است باور کنه کدومه که وطن دا نبود بیه وطن نمیشناسه یازی ما شما دا طرف سکوری میرم اسکوری تو پاوروت ایرپورت نشانتون میتیم باور کنه شما نمیشناسه گالاکسی آن با فکرم که کامراش ماشینی بعد تعریف کردگیان نفس اونو چنی کنن نمیبرویان چنی کنن نمیبرویان و اینمی دستانگی ما خیلی که نگاه دارین آیفون 6 پلوس های سیومکاتون داره کچستوشه خیلی شما уже خطون میدونه و در کامنتاری فکراتونا بنویسه اویدی کچستوا چخی درومه новостройкора нигоҳ кардесте новостройкое ки сохта шудагиян насиб карда боша ҳамҷо ягон як хонагай духонагай мегирем ягон офиси UGP мешаванд Что-то творчество хапи. Хамираш да дурим. Рептиджи да, от рептиджи да наме парте. Не парте, ком смошон кат як чанд кат. Охирон трекет кай брома. Сиякум се трекет. Навис. Сиякум чи? Навис сиякум. Се сиякум хасори навис. Трек чи буда гон. Як та талпа бу. Общий хати Усмон Райдер, что-то ма видеоша дидам. Мега рэп пока что дием план, айпаси кору бори зиндаги пешрави. Хай бози положение шама урус барон кади о хурден ростигап тай домда чахчах кади. Хай бегози ам халяк фтигапу кризисный ситуация, да, хел кризисный як творчество да, бояд кору борша. ҳай касе боша набоша общим бигирем ҳама да бурдборӣ ҳама да кадоме ки ҳамин реально ҳамин творчество да то ҳол ҳастан ҳам бачаҳо то ҳол ҳастан мо ина омадем ҳамин студияро хабаргирӣ наим ардак алик бовар кунед салом алейкум як альбома да чанд рӯз запис кардем да 2 рӯз запис кардем альбоми 2015 ма да байни 2 рӯз 15 و 16 дошт кардем 14 و 15 ба ина да байни 3-4 рӯз пақ задемша гирифтум сессияра бурдум мужик реально дастгирӣ кардаги ҳамон вақта студия камтар проблема буд хоб уста омадем таги Милана мода омадем бромадем Садбарг ай Садбарг то повороти аэропорта фақат новостройка мебине фақат новостройка бовар кунед ай Милана мода наҷа созидания бизнес центр Урал Airlines қафода байрақи ҷумҳурии Тоҷикистон кашолай хай 200 метри дига мондагиай бачаҳо ай ҳамин дурӣ агар това она метова хишруак метова 4 та здания дидестен ози мо таги ҳаму здания мерем ай шумо да бо нишон метиҳем шумо боваритон намебиҳад ки 4 та близнитси дар повороти аэропорт сохта шуд дани момент намиҷа мидиклава овардаган ҳамҷа братишка трап як Америка братишка омадагия короче трап на английском мекуна аки мо хеле профессиональный битмейкер нестем но меша зада главное охи мегум такунами намидам ям ритма просто уловить ки бихом ки мо ози я бало мекунем нами
клавиатура дагунчи наиград мекунем ва чини эмрачка мехундагӣ ана хеле мада махула дон мезанаку общем намухе карачози прогонят мекунем врачка бояд ягончи хуна Yo nigga, what's up, man? Бача из здания рози нигоҳ ки ма шумода 4 зданияи повороти аэропорта нишон медиҳем A, B, C қафонда D короче ма ёра ҳам худам ном мондум ки A, B, C, D чӣ фаҳмидидиё нормально я ака намедонӣ зданиё чӣ ном доранд близняшки бигемам хато намекунем ҳар чорш як хелай фақат магазин дора як хелеш номи магазиншон матинай номи як хелеш маркази савдоай супермаркетай но в основном гирем ҳар чор нами зданиё як хелан шумо дидесте бачаҳо повороти аэропорт даем повороти аэропорт боло сеюм баъз меша Садбарг поён модамонд здания дидесте шумо чӣ базебай бовар кунед ҷа намедонам 3-4 сол пеш хена буд марҳамат тамошо кун ва ба фикрам ки баъди сериёи ма ватана ёд мекунена як бор мебинем ба обратно ба фикр мегардем мерем тамошо кунем бовар кунед худам ози ощущениям айрӯи миллионай барои он ки съёмка кардестам каждый прохожий нигоҳ мекунад нами автобуса нигоҳ кунед зайдри автобус ҳама мара нигоҳ дора автобус рафт серияи сеюмда насиб карда боша ҳаракат мекунем бо ҳар як серия пас шавқовартар кунем марҳамат так ози мо чиста хеле коробка кати хеле бит создават мекунем рачкада гӯш мекунед тамошо мекунед оценид мекунед чӣ хел ҳами чиз даромад хеле бе ягон хел фонограмма бе ягон хел мисол лишни гапи кораи мо сар мекунем I got an ice cream and a nigga that on my ice cream and a nigga that one of the tight stream and a nigga that on my nice stream a studio nigga that on my cover the studio nigga that on my studio nigga that on my studio ooh step of the ass nigga on my top of the ass top of the on my cover the ass get at the top of the on my ass ooh check it a T I'm on the key I'm on the cover the E G I'm on the E nigga that on my cover the E ooh, get it the ash, nigga the on my cover the crash, me on my top of the ash, left it on my top of the trash, ooh, top of the T, on cup and take it nicely, ooh, get it the top of the T, iPhone X, on my tree, you, I'm on the cup, I'm on the dog, now I'm on the chalk, yeah, I'm on the car, bitches are on my top of the arm, ooh, top of the key, I'm on the lick it on my tree, ooh, get it the top of the on my top of the on my side of the E. Get it a stupid B, get it a stupid E, get it a nigga that ooh, nigga that on my stupid top of the T, get it the top of the E, top of the on my cleat, got it a feeling honestly, ooh, I got a cash in the past, bashing nigga that ash $50,000 on my bank cash, wrap the cash,
I gotta grab the cash. This is on the top of the ass. Fuck it a pass. Nigga, the arm at the top of the task. Ooh, digging the ass. Get it like fuck it the bad. Ooh, top of the arm of the lad. Ooh, top of the ting in the ass. Nigga, the arm at the top of the T. And the kill arm of the G. The chop with my E. I don't listen to B. Hey, you just a rookie for me. Hey, you just a book for me. Hey, pay for a rookie for me. Hey, pair of bitches on me. Tap, check, check, check it out, I'm gonna stack, check, check it check. Listen, I drop it a T. Hey. What's up, man? Шага. Упарай раҳ мегзарем пеши худа тест кунем ку раҳмон метиан. Раҳмон додан, барои ки раҳи мо пеши худа пропускат накунад чӣ мешавад. Так, дальше озма шумо дар шаҳри зебои мо шуморо нишон метем, наҷа як купала, як кубоки калон ай дури рости гап дидем, гуфтем пеши агар набием кадрмон аҷоиб намешава барои авай. Марҳамат кунед шаҳри зебои мо шумо Душанбе. Хеле шумо дар повороти аэропорт зданиёшкати зданиёи. Салом алейкум. Тағоиҷон ҳамин зданиёро кай сохтан? намедоне айҷа несте? овқоти хурдагитон ана. Хай бахшиш агане тағоиҷон. Мо гуфтем ака одамои ҳамиҷа ки медонен. Марҳамат ки ина якташ, ина дуташ, ина сеташ, ина чорташ ва шаҳри зебои мо шумо Душанбе. Бародаро, ватан бениояд ободай, озодиай, ободиай, бовар кунед як-ду фабрикаи дига кушодесиян. Насиб када боша процесси коршона тоном сиёмка мекунам. Не ки кушодашавижда ҳатман мерам шумо да сиёмка мекунам, мепартом тарафҳои раи колхоз Россия кати аҷа 39 да мешинам мерам. Фабрика соз кадестан, завод насибуй меша. Хай навастройка дидестен хитон. Ободиай. Барои ҳамин ман фахр мекунам ки тоҷикзабонам ва дар ватани худам зиндагӣ мекунам. Сарм намхе боло ай дар ватан сарат боло мегарди, ягон кас корот намегира. Барои ҳамин ролика тамошо кунед ва бачаҳо ватана хушругиша нигоҳ кунед, ҳаловат барем. Душанбе Records кадом сол қадам мондагӣ? Душанбе Records ба фикрам хато накунам 2013 сол буд. 2013 буд. Аввалин трекам дар Душанбе Records танҳо монда баъди ту танҳо мондам намид. Дар тайпадзем як клип дар дуни Кемри ам мошинам хеле клипу ам буд. Ҳамун трек буд. Ози ду мисраро хонди? Яке ауҷа о ягон давомша мехоҳам, хеле давомш меша ягон зинда хеле ози зинда кади ягон 4-8 мисра хеле шиста барои подписчикҳо. Хай як 4 мисра шад мехонам аму ягон хеле шухтарша ё да баъди ҷонум задӣ иқа одами бадӣ ман чӣ корот кардам ки қатимаи кора кардӣ агар натонистима фаҳмида ки қатим натонисти хисандиву хандида ман баъди ту натонистим. Хулоса ҳам хел бад сатфриза ба ҳамин выпускама ҷанбаст карданем. Подписатсия кунед, лайк монед, сеюм серияша интизор шавед. Насиб када боша ягон бо яке неожиданно ягон ситораи репа мебини, ягон известни одам мегзара, папути медура кадри серияи сеюм да 4-5-6 остоста мо ҳаракат мекунем ки интереснаш кунем. Саломат бошед.